Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diospa huyayka chikanmi. Kutin Dios mana huyaq kaqpika imashikanman payka tukuyta ruraytukukpish tukuyta yachaqpish shina kawsaqpika shinapish huyayta mana chariqpika. Primera de Juan 5:16 nin Tayta Dioska ñukanchikta huyashkataka yachanchiktaq riqsinchiktaqmi. Tayta Dioska huyaq mari mayhanpish huyashpa kawsaqka Tayta Dioswanmi kawsan Tayta Diospish paywanmi kawsan. Ñukanchik Diostaka tukuy shuktaq religionkunapaq Dioskunamantaka huyaymi chikanchin. Shuktaq religionkunaka fuerzarinami kangi ninmi. Ñukanchik Dioska ninmi huyay. Tukuy imata rurashka shinallataq tukuy imallata rurashkapish huyaymantami lluqshin. Kay pachapi huyayta rikushpaka payman riqchaqta rurashka kashkata shugyuyachikmi. Ñukanchik pura huyay tiyanmi Diospaq imashina kay rakiri tiyashkamanta. Tukuykuna riqsishkami Diostaka ñukanchik hawapacha yaya shinata kallarishpa parlashka. Masnalla ñukanchik wiñakushpa huyaq yayata charishka kashpaka shuk huyaq yayata shina Diosta rikunaka hawallami shinallataq paypaq huyayta ñukanchik entendina. Chashna kaqpipish chayka tukuy historiata mana parlanchu. Tayta Dioska ñukanchikta mana huyanllachu. Paymi huyaq kan. Huyayka Dios imata rurashkalla mana kanchu. Pay mayhan kashkami Tayta Dioska huyaq mari. Shukmi huyaq kanaka. Ashtawan may sumaqmi Dios imashina kanaka tukuy huyaypaq kallarichik kashka. Huyayka mana utka fiñarigmi, alli shungumi, mana hatun tukushka shinallataq shuktakunata sirvina munayta micharin. Chika Dioska huyaq mari, payka chashnataqmi, paypaq imashina kaymantami tukuy kaykunatapish charin. Dioska ñukanchikmanta sustarinata mana sakitukunchu, paytaq imapish tukuchun mana ninchu, payka mana chashnachu. Kushichishka, animachishka kay tukunchikmi, chay huyaq Dios mandashka shina kawsashpa, ima sinchi punllakunatapish, ima llakikunatapish apay tukunchikmi, shuk huyaq Dioswan purikushkata yachashpa, shinallataq payka ñukanchikpaqqa ashtawan allitami munan. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.